Sangai Festival boycott tawraduna November 10 kunda IDP singna khongjang changsin gadori. Ising pikre haina Jal Jeevan Mission dashboard ta list tholakpada kuki mata tadaba anal village kunda kuki gi ming mayam ama yauram le hairi. Amasung Manipur da thangjing gi chathok hengataba sendung leina yonba yanaba thabak paikhananaba Manipur gi Horticulture and Soil Conservation Department na nodal department wina thabak paikhatpa hore hairi. Kurumzari ISTV News meeting tabiri bising tara muksari pau sandung pizari lakliba November kun mathoidagi kuntra phauba PR government sinduna pangthokadoriba Sangai Festival si boycott tawre haina tongan tongan ba mafam da leiriba IDP singna paumi singa unabada fongdorakli wangang kibising na makhata na hauzik IDP sing mayum da hanjin banatri National Highway da free movement leibanate maraksida Manipur da santi leire haiba unna ba man ba mawong da Sangai Festival pangthokani haibasi IDP singna yaba ngamloi hairi thawongsi sahi ani hena IDP singna thengnaduna lakliba awaba si karishu leitana khanbani lakliba November kunda IDP singi oiba soba wakat mifam ama pangthoktuna Sangai Festival pangthokpa si yaningdaba fongdokani hairi makata na fongdokhibada IDP singa si hojiki matamda yamna wana hingba maramna Sangai Festival pangthokpa si IDP singdadi wahanthok leite IDP singna loriba Sangai Festival pangthokpagi boycott tobagi wareb asida lamdam sida leiriba CSO amasung miyamna sogatpiu haiki idea of Manipur onthok pasi ekoi maiti gaktana lauraga lakpani masida atopa singna magi apang phongdokpa matamda state government na central government na khut thinjan bidaba ubasi ekoi thamoi sanga nuaijade ekoi si mafam amada consign tawraga government na piba khara charaga penthokna leiriba sida ekoi gi future asi ekoi gi life gi future asi karimata uraktare isa isu sembagi wakhal leilaktare aduna maram orega government na aten matamda solution ma pubilaktana ekoi bu tang taba mafam amada ekoi na poksa ba mafam adu da hanjalan biu natraga de Sangai Festival asi ekoi pangthokpada soidana ekoi boycott tawjagani ekoi kuding mang pangthokpa thabak singda lamdam masigi CSO singna su mateng pangbina magi damakta CSO singda ima maira paibi singda hanna request tawjari tasengna hairaga de ekoi sam anana leibaga mada punna khunda laitamina si nungsi chanan leimina chaiba appeal do koi meitei dana thamaga lai ngasi leiriba phiba masida koi IDP singi thamoi asuki matik soi leiba ki irang luishin bagi mahutta kumhai harauda mai onsinduna leiba yaroi IDP sing mayumda hanjinaba sinbagi mahutta Sangai Festival tawgani hariba si IDP singbu nungside takpani Manipur miyam gi awaba madi IDP sing mayumda hanjindriba fawba Sangai Festival tawba yaroi haina naso apunba mera paibi lupki advisor ningthaujam thamba leimana hairi Sangai Festival gi mayokta ngasi naso apunba mera paibi lupna sinduna naso kunau community hall da wakat mi fam pangthokibada saruk yaraduna thamba leiman haikibada Sangai Festival pangthokpada changgadaba paisa relief camp ta leiriba sida thadabana hena yaifaba weigani mayum makai thadoktuna lanjenaduna relief camp ta leiriba sing awaba ubiraga masa gi yumda hanjil hananaba honabada aikhoishu saruk yage haina fongdokhi ngasi leibaki awa ana Likemda awana tadana mayum makai thadokana macha machu mathong marang khangdana laisu tamdadana leibasigi matang asida lan makson nemthati nai matang asida Sangai Festival tawbache aikoi na chau pajane yaningde haibase sarkar gi maigai da haijari madede changa doba meten punama changa doba thawam miten baksanung sak meten punama Nikem de thaja biu haidana na chau pajana haijari aikoi pamjade madu aikoi yagye bangam jaroi haibasi na chau pajana thamjari
जल जीवन मिशन की मखादा इंडिया लेंगाकना युमथोंग खुदिंगमक्ता इसिंग ताहनगनी हाइकिबा मिशन सी मणिपुर दी मपुंग फाबा ngamdre मिशन सी की मखादा चांदेल डिस्ट्रिक्ट की खुन खरददी युमथोंग खुदिंगमक्ता इसिंग पीखरे हाइना जल जीवन मिशन डैशबोर्ड ता लिस्ट थोगलकपदा कुकी अमत तादबा खुंदा कुकी की मिंग मयाम अमा यावरमबत नतना खुल्लदुदा लैबा असेंगबा इमुंग अमदगी हेना यावरमद्रे हाइरी ngasi चांदेल द पांगथोप पाउमिसंग उनबदा अनाल लेनरूल तांगपी महा एरिया ब्रांच की प्रेसिडेंट SNG लार्सन टेक्नोपल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सुलाम एरिया वमकू विलेज 72 हाउस होल्ड लेबगी मनुंगदा हाउस होल्ड यांखैदी इसिंग पीखरे हाइना PHED की रिकॉर्ड लेरी कुकी अमत लेतबा अनाल विलेज असिदा कुकी की इमुंग कुंतरेता इसिंग पीरे हाइना यावरमले हाइरदुना थवोंग असि PHED ना लाना समजन साजन बनी हाइकी लारोंग विलेज तसु हाउस होल्ड चामग सुमना उहुम लेबनी अदुबु PHED की रिकॉर्ड तदी हाउस होल्ड चामग कुनिपानदा इसिंग थकप फंगनख्रे हाइना यावरी मतौ करमना हाउस होल्ड चामग कुनिपान पालम लिबनो हाइबा अदु मरि लेनबसिंगसु यंगशिनबियु हाइरी PHED ना हाउस होल्ड चामग कुनिपानदा इसिंग पीखरे हाइरिबा लिस्ट अदुददी लारोंग द लेबा BD कामरिंग कोबा मियोय अमखक्तंगी मिंग यावरमले अतैदी खुन अदुदा लेतबा लारोंग विलेज की हाउस होल्ड अमत नते मरमदुना PHED की जल जीवन मिशन डैशबोर्ड यावरिबा लिस्ट असी अरान बनी हाइकी लार्सन मखाताना RTI तौदुना हंगबा मतमदसु जल जीवन मिशन असी चांदेलदा चाद मरफुद्रा तरेती लोइरे हाइना खंगलकपसु लेरे PHED की जल जीवन मिशन डैशबोर्ड तसु थागतुना लेरी PHED की डेटा असिदा येंगबदा मसामकी खुनसु रिबा लंबुंग विलेज तसु हाउस होल्ड चनी निफुमाथोई लेरी मसिदा डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड मतुंगिना विलेज असिदा जल जीवन मिशन की मखादा चाद मरफुद्रा हुमदोइदी इसिंग पिथखरे हाइरी मसिदी अरानबा यामना चुमदबा रिकॉर्ड मनी ममांगदसु हिरमसिदा येंगशिनबिनबा युमथोंग खुदिंगमक्ता इसिंग पिथकपियु हाइखिबसु लेख्रे अदुबु ngasi फावबदा मरि लेनबसिंगना हन्ना येंगबिरक्त्री हाइखी हिरमसिगी मतंगदसु तोंगान तोंगानबा कुल सिंग चीफ सिंगनसु हाई कोर्ट केस अमा फाइल तौदुना लेरी इकाय खुमनरिबा हाई कोर्ट नसु मियामगिदमक्ता असुंबा वायल तौबिरकनी हाइबगी थाजबसु थमली मियामना इसिंग फंगद्रिबसि लेंगाकना मुक्तंग येंगशिनबियु तुरेलगी इसिंग मोटपना मरम ओइरगा थकपसु याद्रे बाजारदगी लेरगा थकप नतना अतोप पांबै अमत लेते लेजदबा इसिंग लेबा ngamdaba इमुंगदी इसिंग थक्तबगी फिबमदा लेरे मरमदुना PHED असि मियामदा नमथाक तोबा डिपार्टमेंट अमा ओइरे हाइरदुना मरि लेनबसिंगना मिडियंग चंगबिदुना डिपार्टमेंट की अरानबा मयाम असि सुमथोकपिदुना मियामदा इसिंग फंगनबियु हाइखी ngasi की पावगी मिफमदुदा सरुक याखिबा एल थांखम विलेज की चीफ SNG लुमदिलना एल थांखम विलेज तसु लेंगाकता टेक्स थीदुना लेरिबा हाउस होल्ड असि निफुमाथोई खक्तनी मसिदा हाउस होल्ड चामा हुमपुतरादा इसिंग पीखरे हाइना रिकॉर्ड यावरी मसिदी खुनगी मीदी अमत यावद्रे विलेज असिदा कनासु इसिंग फंगबा लेते हाइरदुना हिरमसिदा मरि लेनबसिंगना मीडियंग चंगबियु हाइरी वुमकू विलेज असी 72 हाउस होल्ड लै अदुगा PHED की रिपोर्ट की मतोंगना 50 हाउस होल्ड सिदे टेप वाटर कनेक्शन से पीखरे इसिंग थक फंगरे हादुना अदुबु अखुना सुम यिंगसिंग बकान सिदा डाटा सि लौथोग यिंग बकान सिदा मसिदा 27 कुकी फैमिली सिंग एंट्री तौरमे कुकी सिंग से वुमकू विलेज असिदा सिंगल हाउस होल्ड लेते मसे अनाल की विलेज नि मसि चुमदो म लेरा PHED की रिपोर्ट ता लोनना लारोंग विलेज असिदा हाउस होल्ड से 103 लेबनी चामगा अहुम PHED की रिपोर्ट मतोंगे नदी 128 हाउस होल्ड इसिंग तक फंगनग्रे हादुना कमाइना 103 दा 128 हाउस होल्ड पांजिन मनु मसिसु आरो 30 येंगबियु मदुगा लोना आउट ऑफ 128 हाउस होल्ड टेप कनेक्शन वाटर से पीखरे हाइबसिदा अन्नाल मचा हाबदि खुन अदुगी ओरिजिनल असेंगबा मियोय फैमिली अमखग यावय ममिंग मदुदि सीरियल नंबर 5 ता BD खमरिंग वाइफ ऑफ WNG रेमिस मसी खक्तनी मोना अदुना लरुंग खुलेंगी JJM की मतंग दिसिंग पीखरे हाइबसे अचुम मिंग अम फाव यावदरे खुनगी अम खक्ता यावरमी अतै सिंगदि खुनगी रेसिडेंट अमत नते खाउ खुनद लेबा हाउस होल्ड अमत सुनते प्राइम मिनिस्टर ना होदोखिबा नेशनल मखाना स्कीम ऑफ इंडिया की मखादा मणिपुर दा थांगजिंग की साथुक हेनगनबा सेंडोंग लेने योनबे यानबा थबक पाइखतनबा मणिपुर की हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ना नोडल डिपार्टमेंट वना थबक पाइखतबा होरे हाइना कमिश्नर कम सेक्रेटरी थाइथुइलुंग पामैना हाइख्रे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव पैकेजिंग एंड सस्टेनेबिलिटी FIPS मुंबई ना
Horticulture and Soil Conservation Department Manipur ga khusam naduna innovation packaging for export of ginger, turmeric, lars, cardamom amasung bamboo shoot pickles ki nomagi oiba capacity building program hogdokpaga mari lenana Manipur ki Horticulture and Soil Conservation Department ki commissioner cum secretary Thaithulung Pamaina wafam se phongdokhibani Sanjan Thongda Liba Department of Agriculture ki Farmers Training Hall pangthokpa thoromduda Commissioner cum Secretary Thaithulung Pamaina makha taraduna packaging asi agro horti business sector da yamna maru oi lamdam sida puthokliba sathok singda chahi da chaba ngamloidabagi chang hena puthokpa mahi marung leidi hena puthokliba dubu mapan da thadokpada packaging tangai fade masida innovative technology marketing ideas puthoklaga matam kuina liba ya halaga sendong hengana lambi semba sutai masigi pandam asida mideng thamduna atopaga changdamnaba yaba food packaging gi technology puthoklaga agro horti business chawkhat hananbagi lambi ema piragani haiki which aim to take full advantage of our traditional knowledge in the cultivation of tangzing. You know, tangzing, this is one of the items that cannot be missed in any of the Manipuri Barakhana or even individual family kitchen. I have seen this marketing of makhana in Delhi that will become one of the superfoods in the future. I hope this new scheme will really promote the preservation and protection of our wetlands as well as bring about economic benefits to our farmers in the state. Horticulture and Soil Conservation Department ki Director K. Devatata Sarvana Kongthang si lamdam sigi horticulture masung agreed lady by export potential da ahongba purakpada matiang oigani haiki lamdam sigi oizariba biodiversity na horticulture crops marang kaina puthokpa ngamhalli sahi amada kihom metric ton lakh amaga dasmik manga lafoi metric ton lakh ama dasmik ani sitafon metric ton lising tara nipan samanga yankhai manga kiwi metric ton lising ani chamanga puthokli State sigi wena GI Tech fanglaba top pa mahau leizaba kachai gi champra Tamenglong gi komla leiri spices ki wena su metric ton lising humpatra nipan chamri humpu humdoi yengang metric ton lising yankhai umorok metric ton lising manga chanipan yankhai humdoi GI Tech fanglaba sirara khong chili leiri chang asi yona puthokpa ngamlabasu uhaina chada nifu manamasing na chada kun manga spices singsu infrastructure matik chadaba cold chain gi khudong chaba watba ningchijana packaging tawdabagi mangli masina lomi singdadi chawna mangjaba haibadu oiraga lakli haiki karam ba material na karam ba food products si karam mong da pack to taragadi masi shelf life kar kuina thamba yani nutritional value handadana aduga taste handadana texture handadana color handadana Masi kamaina self life si sangdu on ba yagani haibase leiriba ekoi ge entrepreneur sing yamna free oina hangning ba hangaga expert sing se makoi gi maru oina Dr. NC Saha gi magi akhang ba gai lotho oraga ekoi gi lamdam sigi kanaba tung koina food sectors this da ekoi na si 40% losses liba 25% loss hoiriba si mayam sing se kan mangamaga masibu economic growth ta transform torga state ki apaba oirpa purakpa yanabagi damakta entrepreneur singna thwai changna tabiu Nupi singda henba pangal pibana nupa nupi animak thongmana na saukhatpa khunai ama purakani haina Manipur State Commission for Women MSCW gi chairperson Tumlip Teningpham Monsang na phongdokre Wafamasi MSCW gi meeting makhada Internal Complaints Committee GP Women's College amadi GP Women's College Alumni Association na punna khusam naduna pangthokpa Combating Gender Based Violence Strategies for Prevention and Support haiba hiram da pangthokiba nomagi oiba workshop ka mari leinana phongdokhibani GP Women's College ki Library Hall da pangthokiba thoramdu da chairperson Thumlipna makha takibada khunai sida sunupi singbu hanthana yengduna makoi gi mathakta miot minei chathabagi thogdok kaya thokli nupi singda chathaba miot minei gi case kaya commission na thizilaba matungda makha ta na thoktana balokhatpa khongthang oina nupi nupa right manai amadi nupi singi right ngak senduna thamgadabani haina miyamda workshop amadi seminar kaya su pangthoktuna awareness piduna lakli
हौगलक्लिब नहासिंगना जेंडर बेस्ड वायलेंस की इशूसिंग ममुत ताना खंगमिनदुना मखा ताना पामदब थौदोक वाथोकसिंग थोक्तननब होनमिनसी हाइना महागना अपील तौखि Any society, masagi koi na nupi namdhadana leibagi potsi leiragadi progressive society habdo pedong ndu su oyo mo haba adona sigi potse koi na nupim cha sing sida through the education we are imparting in the college the awareness create toraga how to empower them economically so economic empowerment yaw dragadi masai koi na khalli ba potse exercise to bodi ta sek na mo adugi masagi adugi awareness to create toba and through the resource person mana koi legally koi kai to bai those who are affected moi kari karamba pambai season naraga moi challenge to meet to bangam ngani have the report to adugi awareness to create to janaba koi program system इंडिया की अहानबा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर ओरंबा सरदार बल्लभभाई पटेल की चही चाम यांखई सुरक्पा मपु कुमोन थौरंग मरी लेना नंगसी सरदार 8150 यूनिटी मार्च चांदेल डिस्ट्रिक्ट मंत्री पंथाद लेबा मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल दा पांगथोखरे भारत लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मीटिंग मखादा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ सरदार 8150 परयात्रा यूनिटी मार्च लिसिंगनी कुनमंगा चांदेल न सिंधुना पांगथोकपा थोरमदुदा चांदेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए एसएस ओलिस डेप्यूटी कमिश्नर चांदेल एल नंदकुमार सिंह ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चांदेल की एडीसी एमडी फिरोज खान एसडीओ चांदेल अनुनय अनंत सीएमओ चांदेल जॉयशन मैथ्यू मोनसांग डीएफओ चांदेल एन मुनाल मैते डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर चांदेल एसपी लबजोय अनाल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की कन्वेनर एसके अंशेलना अखनब मिथुंगसिंग ओइखि एमएलए एसएस ओलिसना सरदार बल्लभभाई पटेलना लेबाक असिगिदमक्ता तौबिरंबसिंग अखोइना तुंगी युम्बिरल ओरकदोरिबसिंगदा खंगनबा हाइबसि तंगाई फदबनी मागना तौरम थबक थौरमसिंग अदु खंगलबदी तंगदु लेताबा अमन अमगी मतेंग पांगनदुना सोइदना साखोटपा चांदेल अमदी लेबाक ओइबा ngamgani हाइखि निंसिंगदबनी अखोई से अखोई का आइडेंटिटी अखोई काउबा यादे असिगी अखोई की चांदेल अदुगा फ्यूचर सिंग असि फमी स्टूडेंट मैम नखोई द लये मरम मदुना अखोई करी किरोइसु पीस साइबा कोऑपरेशन अदुगा म्यूचुअल रेस्पेक्ट मसिना अचुंबा ओइरगा अखोई की डेवलपमेंट की फाउंडेशन से ओइगदबनी डीसी चांदेल एल नंदकुमारना सरदार बल्लभभाई पटेलना लेबाक सी पुनसिन लौरंब थौदांगसिंग हौगलक्लिबा आंगांगसिंगदा खंगननब पांदमदा थौरमसी पांगथोकपनी साउखटपा तंगदु लेताबा लेबाक अमा ओइबदा महाकना लौरंब थौदांगसिंग तुंगी मिरोलसिंगदसु चेलहननबगी तंगाई फदब ले अखोइगी तुंगी लाइबक लेपकदोरिबा ngasi mahiroi singna lairik lai shuning thina tambaga loinana leibak miyam gi thabak thorum singda saruk yabasu tangai fade haiki thoramadu loisilakpada MLA SS Olisna Model Residential School dagi lamtharaga DC Office Complex Chandel gi Mini Secretariat fauba parayatra masatki अखोई हौरक्लिबा आंगांसिंग youths mayam अखोई पुंगनिंग चांगना अखोई लैरिक पागदबनी लैरिक पाबसिदा नतना अखोई लैकाई की ओइबा कम्युनिटी की ओइबा समाज की ओइबा थबक थौरमदा अखोई लैरिक पाबसिगी मताइदा असंगो मतमदा सरुक यागदबनी एंड एट द सेम टाइम अखोई वाखलोंदा नेशनल इंटीग्रेशन अदुगा अखोई लैबाक निंबे वाखलों से चेनबगा इरोइनना अखोई लैबाक असे विकसित भारत आइबदी लेबा असि साखोटनबदा अखोई पुन्ना सरुक यामिनसी One Vision Manipur कौबा NGO अमना foreign funding मखादा युम साबिगनी हाइना मणिपुर की बेनिफिशियरी सनी हुम्फू हेनबदगी लुपा करोड़ अहुम हेना खोमगतलगा लोटख्रे हाइदी One Vision Manipur कौबा register तोबा NGO सी secretariat मनुंगी DRDO दा nodal officer ओइबा कुमुकचम इबोचो कौबा मना चलाइबनी हाइदी हिरम सिगी मतंगदा मणिपुर समगत सागत पलुप मसालगी पैलेस कंपाउंड लेबा ऑफिस पांगथोकपा पाउगी मिफमदा मसालगी प्रेसिडेंट युमलेंबम याइफबना मणिपुरदा हुजुक ओइरिबा फिबम सिगी खुदोंग चाबा लौरगा युम लैतबसिंग अमसुंग
yum ningthina leitabasing sabigani haina One Vision Manipurna Manipur gi tungan tungan ba mafam singdagi miyoi amadagi yamdrabada lupa lakh ama makhaidagi lakh taruk phawba lokhatlambani hairi hairiba beneficiary sing asidagi lokhalakpa senfam dagi apikpa senfam khara One Vision Manipur gi makhada leiba engineer contractor sing da piraga yum saba hohanbani Contractor masana puthoklaga saba loishin kiba yum su yaure adubu One Vision Manipur gi office thonglon kibana thabak punamak lep kibani NGO sing registered tauriba cooperative registered tauriba singna Manipur da NGO singna kari tauri yengsin bibaga loinana mari leinaba singna action lokhat pina basu fongdorakli Kongar kriba sanfam sing asigi matang da numit tarani gi manungda leibak miyam da sengdokadabani hairi masal nasu One Vision Manipur hariba NGO si thingjilagani haiki Masalgi site gi hajen inglibadi sumaina NGO ma tawrakanda asaba fake wawader pirakanda yum sabini aiduna Manipur miyamda namthak tawribase masi Manipur gi miyambu apangba siba adumba mani aduna masalna asigumlaba NGO tawriba asigumba fraud tawriba NGO singase government na ju aduga mari leinaba department na ju cooperative register body sing jina ju yengjin birakanda kayam chumna tawri habaje mari leinaba department na ju yengjin birakanda waraga leiriba Manipur asida hena waba piba hena awaba saitheng piba sugumba fraud tawriba NGO sing ase yari makai government na ju thingjan biba aduga masalgi site gi ju hairiba namthak tawriba NGO sing ase kudak tagi akoina ju thingjelagani aduga makha tabada loksangriba khongatgriba paisa jing ase handokani haibagi oiba aikhoida numit tarani jigi manungda aikhoida masalda sengtok kadabani lebak miyamda sengtok kadabani haibo phung kharaje masalgi site gi thamje NGO sigi makhada fake work order piraga contractor masana sel puthoklaga yum shahalaba matungda One Vision Manipur gi office thonglon kibana amadi DRDO da nodal officer oiba kumukcham ibocho hariba miyoi siga pau phaunaba phangkidabani haina NGO sigi makhada leiba contractor amagi maikaidagi fongdorakli Dr. L Saratna iba Nonghau amuk lakpada haina mingthonba ningsing wari lairikama ngasi Singjamai Community Hall the Phongkre Taran Thui Suba State Library Week Celebration Committee EZC na sinduna pangthokpa lairik phongba gi thoromduda former convener Manipur Language Advisory Board Saite Academy New Delhi Nomaithem Kiran Kumar Assistant Professor Manipur University of Culture Dr. Makon Mani Mongsaba President Quad Writers Moirang Salam Tuomba Madi President EZC Dr. Ilangbam Iboyaima Sarugya Ki Nonghau amuk lakpada haina mingthonba ningsing wari lairiki maramda Salam Tuomba President Quad Writers Moirang na wangang ki Nonghau amuk lakpadagi aiba Dr. L Saratna ngasi phawbada mahakna phongkiba lairik nipan romasi mahaki punsida thengnakiba asengba achumba kayada yumpham oiraga iba lairik ngaktani phongliba Nonghau amuk lakpada haiba lairik asisu miyoi basingna Punsida thengnarakliba kaungamlaroidaba awa nungai singadubu nauhona ningsingduna iba lairikni haiki Community Network for Empowerment Kon amadi National Viral Hepatitis Control Program NVHCP na khusamnaduna International Testing Week ITW gi thoram Always United Test Resist Act haiba thimda pangthoklagani haina Kon gi General Secretary Nilakant Rajkumar na paumi singda fongdorkli Palace Compound leiba Kon gi office ta paumi sing unabada Nalini Kanta Rajkumar na makha takibada Lisingani kundagi Coalition Plus koba body amana haukhibadagi malemgi leibak nifu tareta pangthoknariba thoromsi Manipur dasu November 13 gi horaga kulhum doi fawba sathagani campaign sida sex worker LGBTQ drug kapasingi marakta hepatitis B virus hepatitis C amadi HIV amasung atei sexually transmitted infection STI gi test tawra makoi gi status khangdoklaga hepatitis B negative odam lagana vaccine kapthokpa C positive odam lagana laying bibagi thabaksing paikat kani haiki अंदर की अपना 2025 की इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी टेस्टिंग वीक एग्जाम कैंपेन की खुदों जाव नवल अपना पाइलट के न खाली वा एक्टिविटी से हाना
gumda HIV ga hepatitis B C T screen taurani tongan private treatment center manga ga koi tang tara nipan heng lagi oraga taurani suga tang tuk losina kunsina special care amu koina konsi da koina hiding schooling for anyone who is willing to undergo hepatitis B and C screening vaccination is the laga tara again ani bo tawya lu tung cha to kono tawni Thoramaduda NVHCP gi State Nodal Officer Dr. Rosie Rajkumari na Kongumba Community Based Organization singna test oba vaccine kapthokpa madi laying bagi thoram paikhat pasina maram kayadagi masak khangdokpa ngamdraba singda kanaba piba ngamgani Manipur gi oinadi organization sing thabak fazana tobuna maram oiraga hepatitis C positive oiba mi masing khwaidagi masak khangdokpa ngambasing manungda ama oiri asumna matam sana khangdokpa asina matam sana laying horaga makhata na sandoktana ba section thorang singsu lokhat hoba yai lisangani taramapal dagi Manipur da su National Viral Hepatitis Control Program paikhat pa hobana hana test oba vaccine kapthokpa amadi laying bada sel yamna sanglamba du hojikti lemna pangthokpa yarbanina handaki International Testing Week asina kanaba kaya supiragani haiki Karmaina akhoi Manipurna kamdona hepatitis C asina B dagi heliba no na haiba taragadi sharing of infected syringes especially amongst the injecting drug users sina nebako aduga masidana maximum oiba Manipur gi oina su aduga North Eastern gi oina su sustainable development goal achievement ase yongna bo hona bada yam sangdan hona minadana aduga especially korna sigumba sida ko mating pangbiba si akhoi gi yamna chokthok sei aduga tung koi bada su akhoi gi soidana ai korna haibadi soidana mating pangbir kani haiba wafam je thamjaningi Geological Society of India GSI na sahiyani gi manungda muktamak piba SM Nagvi Gold Medal lisangani kunmanga award phangkraba hojikna Madhya Pradesh ki Sagar da leiba Dr. Hari Singh Gaur University gi Department of Applied Geology da Professor and Head win leiriba Professor Athokpam Krishna Kant bu harau taramna upagi thoroma mangasi Waikom Mani Girls College Thobal gi Department of Geology na sinduna pangthokre loinana specialist talks ki thormamasu college ki conference hall da pangthoki thoramdu da resource person oina Professor Athokpam Krishna Kanta Waikom Mani Girls College ki principal Professor A.S. Manoranjan amadi college asigi geology department ki head Dr. Hizam Pusparani sarugya ki WMGC ki oja singh amasung bhairoi singh su thoramdu da sarugya ki special tax ki thormamasu pangthoktuna Professor Athokpam Krishna Kantana resource person oiki Global market import export mai pak na pangthoke hairabadi puthokliba pothok tu sasanaba nataba asengba pot ama oihanba changi haina Handlooms and Textiles ki director Elangbam Zitena capacity building program on gateway to global markets import and export essential nomagi oiba seminar gi thoram da haikre Mantri Pukri da leiba IT Park ki Manipur Technology Hub na sinduna hub asigi conference hall da pangthokpa thoram du da director Elangbam Zitena makha taraduna Reserve Bank ki meeting toba matamda Manipur gi beneficiary sing si pothok yamna puthoklabasu non performing asset taduna adumak leiri masi kokhan ge hairabadi beneficiary singna makoina puthokliba pothok adu hongdokpa tangai fade amaromda bank na beneficiary singda loan pibadasu khangna chana ba mida pi khiba loinana miyoi amana pot ama puthokna ba honabada thangnabada leiriba miyoi aduna su chapmanaba thabak adu taunana ba honaba sina aikoi masel amana amabu chingthanabagi asobo maram amasu oiri haiki matam amada Japan da mahakna kaunagi pothok sing asi khomlaga yonba matamda demand leire haiba khanglakpadagi quality control maintain tawdana saba yaurakpadagi yamna yol hoba yaba pot adu ningthina yonba ngamkide haina magna phongdokke aina hainingi question di NPA tare adu aigi sector ko inati NPA tare ba kanamu entrepreneur ma kanamu weaver ma kanamu artisan ma any of the beneficiaries NPA tare haiba taragadi helm and handicraft sector ki damakti NPA taninga so lete bedorbadi man sarkar piriba department piriba masigi scheme ji makhada man masigi kana basing ji tep torakanda department ki scheme de ma to sa charbam tamda ma NPA taninga so lete but the question is that at the time of the selection of the beneficiaries
डिपार्टमेंट ने काम खंदे मसे बैंक लेब कांगपुसिंगना माना थोप पंपी पीबने दे आर गेटिंग सम टारगेट फ्रॉम द गवर्नमेंट दिया टारगेट 3 अंग माइ खंग जाना पंपी पीबने मणिपुर की अपुनब स्टॉल 13 हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट याउना मणिपुर की पुथोप पोथोकसिंग निफुमरी सुब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 ता उतुना मणिपुर की पोथोकना मालेम की मियामदा उन्नब सेम सारे मणिपुर की पोथोकतना पोथोकक नतना मणिपुर आर्ट एंड कल्चर ट्रेडिशनल फैशन शो सु पांगथोकदौरी हाइना भारत मंडप पांगथोकपा निफुमरी सुब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हौदोकपु नुमिता ISTV न्यूज की कॉरेस्पोंडेंट सेराम रोजेस फोंदोरकली गोजेंद्रोना मखाताना ट्रेड फेयर यावरिबा एंटरप्रेन्योर्स सिंग असगी असंगबा पैसा सिंग अमदी लेफमसु मणिपुर लेंगाकना पुथोकनी हाइखी जगोई रास लीला देन फैशन शो चलनी नेशनल अवार्डी माई लूम्स कलेक्शन की प्रोपाइटर जी सांटीना ISTV फोंदोरकपदा हंदकी स्टॉल फमलिब पार्टिसिपेंट अमतदगी पैसा पुथोखंदे हाइरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट खंजीब मैम से नुंगाइरगा लेहवी करिगिनो हाइबदा ममांगी अखोई स्टोन की पैसा थीबा अदगी थीबिग्रे अदगी लाइफंगी पैसा तिंग्रे अदुनो ऑफिसर सान गोजे लोइना लिफ्ट तौरगा पुबीबसे सी मु नुंगाइबे लेतेना अखोई स्टोन की मैम चखिबा मैम हाइबिरे पलेम पंथो कल्चरल ट्रस्ट PPCT लांगजिंग असोबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मणिपुर नसिंदुना ट्रस्ट की औराई संगदा द एस्थेटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी रिस्पॉन्स टू सोशल जस्टिस हाइब हिरमदा नुमित निनी सथगदबा नेशनल सेमिनार की थोरम होदोखरे नुमित निनी सुमना सथगदबा सेमिनार अदु मणिपुर स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड ट्रस्ट की फॉर्मर चेयरपर्सन डॉक्टर RK नयन सनामदी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हौबम चित्रना मरुब म्यूजिंग सरुक याखी चाही अमगी मनुंगदा नेशनल अमदी इंटरनेशनल सेमिनार अमम पांगथोक्तुना लाकपगी मनुंग चन्ना सेमिनार असि पांगथोक्पनी सेमिनार सिदा पुनबा पेपर रीडर कुनमापन टोंगान टोंगान हिरम सिंगदा पेपर सिंग प्रेजेंट तौगनी अहान बनुमित की अयुक की सेमिनार की सेशन दा DMU की स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की डीन प्रोफेसर S लंचेन मैतेना मॉडरेटर होइखी सेशन अदुदा पेपर रीडर निपाना चे पाथोखी नुंगथिल दा पांगथोक्पा सेमिनार के सुब सेशन दा MU की डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुरी की प्रोफेसर वहेंगबम कुमारी सनुना मॉडरेटर होइदुना सरुक याखी सेशन अदुदा पुन्ना पेपर रीडर तरेतना चे पाथोखी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की लिसंगनी कुनमंगादगी कुनतरुक की टर्म की नौना थौपुगदबा प्रेस एडवाइजरी कमिटी की अहानब मिफम पांगथोखरे मिफम सिना टर्म सिगी चेयरमैन होना संगाई एक्सप्रेस मणिपुर की एडिटर खोगेंद्र खोमद्राम अमदी वाइस चेयरमैन होना अमजू की प्रेसिडेंट वरिबा सेम भक्त खनखी मिफम लोरबा मतुंगदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थोक्सम सत्यव्रतगसु उनखी लिसंगनी कुनमंगा की नवेंबर 15 सिक्योरिटी फोर्स ना यारिपोक बामोन लेकाइदगी फारे हारिबा मोइरांगथेम रोमेश एलियस पारी एलियस ननाव एलियस लडू चही कुंथ्रा निथोई लेफम यारिपोक बामोन लेकाइ हारिबा मियोसी RPF अमदी मसिगी लानमी संगलुप PLA गा करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदी हाइना लोन थिंख्रबा लुप्सगी असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी बंकिम की चेरोल अमना सेंगदोरकली हजु मरक्सदा ब्रेक मतंग लोमिनसे होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंगहलक्ते खुदिंगमक्सिबु ngakthokke हाइरबदी जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदी कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल मतम की नुंगसित नुंगसा अमदी अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदी खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदी खंगनाव मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप ब्रेक तुंगदा मोहन तरा नोक्सरी मखा तरकपा पाव पिजरी
Association of CC School Alumni ACCSA gi ahanba get together Sandel District Deputy Commissioner Roibal Aishram Nandakumar na thoiba mitung oiduna tera sapam leirak maning lekai da leiba CC Restored Principal Sinam Indrani gi yum da pangthokre Torumdu da RIMS ki Deputy Department of Urology da head waramba Dr. Sinam Rajendra Transmission Medicine RIMS ki head Adhikari Mayum Barindra Hospital sigi Department of Psychiatry ki Professor R.K. Lenin Retired Principal Sinam Indrani amasung Rita Devi na Sarukya ki Professor R.K. Lenin na afaba thabak ama tawbada khurau khara thangnanaba ningai sangdanaba haibasidi afaba thabak tawbagi masatni masina bu hena thabak adu khumang chaushina tawrnabagi thawna pibani haina phongdokhi Sandel District ki DC Laishram Nandakumar na mahak masamaksu mahiloisang sida mahi tamlakiba mahiroy mo ibana Alumni Association asina toba madi torkadaba thabak thoram singda sarugyabata natana pangba yaba mateng su pangani haiki harau nungai na mai pak na pangthok minakibata natana loishin kibada thoram adu loishin kibada chakle na masu saminaki Manipur da punna khundaminari ba phurup khudingmakna sports da Manipur gi mai puraktuna phida ama kaliba sida lakadoriba 19 suba Manipur State League ta su punna sarugya minaduna mapung phan biu haina phongdokpa galoinana sarugya gadaba Tidem Road Unique Gammy Players Union Trakpu Football Club Nambol gi sanaroi sing amasung official sing na set kadaba Firol Singh yenthokre Sisimet ki winner oiba ngamkhraba Trakpu Nambol gi sanaroi ma the official sing na set kadaba Firol Singh adubu mateng panglakiba ITC Masla Division gi sales officer Logjam Roshan Kabui Salang Maiba Healthcare Private Limited ki MD Dr. Khwairakpam Herojit IP Enterprises Nambol gi proprietor Naurem Opendro DSA Bisnupur gi VP Thaunaujam Dinesh Sarukya ki Trakpu Nambol ki President Chingakham Raghumani Secretary Chingakham Ojit Development and Protection United Voluntary Organization Nambol ki Working President Konsam Sulesh Chandra Sarukya ki Manager Pukrambam Ibo Tombana Asian Football Confederation ki meeting makhada amfa na sinduna pangtokadoriba 19 suba Manipur State League ta Manipur miyam na susarukya duna sanuri singbu pungning thogatminasi haiki Manipur da leiriba phurukudimakna hairiba Manipur State League 19 suba si edition asibu sawat piduna thoidona masak naiba adum mapung phana pangthokpa ngamba adum leba tournament ama ohen miners raiba wapong asi Manipur da khunda minaiba phurukudimakki dokom da thamjabag loinana mau sadagi sports service da masak thokna level state asi amuke hena mai sek mangan naiba state ama koi phurukudimakno ohelasi aiba wapong asi norungna tamjare Young Citizens Social Club na sinduna hawam marak Kangjam Laikai dagi chahi asigi oina tongan ba examination singda makok tarakharba mahiroi sing amadi atai topa hiram singda mai paglakhraba sing opagi thoram hawam marak Kangjam Laikai Community Hall da pangthokre toramduda Miss Pacific International da award phanglakhrabi Danube Kangjam chahi asigi NEET examination mai paklabi Nancy Salam Taekwondo gi Governors Cup da gold medal phanglakhrabi Kangjam Tania CBSE na loba 12 examination da first division da pass tawrakhrabi haisnam tarubi amadi kosem na loba class 12 ki examination da first division da pass tawrakhrabi angom yaipubi bu poning thawat ki irangam okendro na kunai amada punna hingminariba aikoi punna punsilaga malem gi wen honglakliba saukhatpa asida yawba ngamnanaba punna honaminaba tangai fade khanbadagi thoram sisinbani haiki Horakliba nahasingbu makoina honariba hiram singda hakthengna mateng pangluba ngamdragasu mai paglakpada thagatpa phongdoktuna tungdasu atopa mai pakpa nahasing thorakna balambi uhanbasu tangai fade khanbadagi asiguma thoramsi chahi khudingi pangthokpani haiki Hogalakliba Leishabi Masa Singtagi Club Amuriba Ningol Club ki Lisangani Kunmanga Kunipan gi Nauna Pugadaba Thomi Khanbagi Club Asigi General Body Meeting Ama Federation of Civil Society Organization Folks ki Assistant Secretary Organization Wariba Singtanganba Laishram Yauna Pangthokre Mifam Duda Wakalona Matoina Yanaduna Nauna Pugadaba Sing Kalaba Matungda Club ki Nupi Masa Singasina Iramdam gi Yaifana Thabak Thoram Kaya Hena Mangam Sana Lupki Chanapathap Ngakna Pangthokani Haina Hairok Part 1 da Leiba Ikop Ning Thogi Laibungda
फोक्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ना वासक चेरोल पाथोक्तुना नौना खलबा थोमी सिंह थबक पुबा होननब वासक लौखी निंगोल क्लब असी मयाई काबा निसागी पाक्तगी लमदमसी कन्ननबा नुपी सिंगी महिमसिन मपुंग फाना हैननबा नुपी सिंगदा मियोट मिनै चथहंदुना सथहंददुना मसा फना लैहननबा मदी नुपी सिंग लैंगाक लोंदा खुनाई लोंदा लोनना सैमिट लोंदा खुनाई सिदा अशोब फिदा अमा कनबा ngamnanaba 2019 da हैरोक्ता साफोंखिबा लुपनी नौना थौपुनबा खलबा सिंगदी प्रेसिडेंट लाइफ्रम बैम्बी VP da Kunrakpam Puja Moirangthem Prameshwari Secretary General da Moirangthem Inungan Bisanu Joint Secretary da Hekrujam Devikani Manipur gi ahanba oina TBS na nongna puthokpa hyper scooters Entok 150cc ga mari cc gi gari macha amang asi sangai prod leiba Tulasi TBS da launch tokre thoramdu da Tulasi TBS ki manager Vidyasagar Sukhamna gari si ABS oibatana gari accident thokpagi changda yamna hanthaba safety officer sing kayama shu yauri masida natana numidangi matamda gari thobada projector headlamp mari yaubana amambagi kudong chadaba du line ngakthokali amadi gari sig design si aircraft design oibatanatana smart connect feature sing shu yauri masina lambi gi accident thokpada smartphone ga connection toduna company da emergency call to honduna yamna line khangba ngamhali gari si showroom price na lupa lakh amaga lising tara amadi lupa lakh amaga lising kunithoi piba oigani hairi सिटप खोटपगी अखोगी चांगसे याम हंदबा स्टेबल याम ओइबा गाड़ी ओइदोइने सिसे प्रोजेक्टर हेडलाइट मरी नि यावसे नुंगांग थौ मतमदा अखोगी यामना मम्बा जगह दसो अखोई याम आना नुंगाइना थौ फंगनी अदुगा मागी स्मार्ट कनेक्ट फीचर मैम याव स्मार्ट कनेक्ट फीचर सिदा अखोई याविसे फोन गा कनेक्ट तौर मतुंगा गाड़ी तुसन ब खोसन बा एनी इमरजेंसी एक्सीडेंट लाकन तमना अखोई इमरजेंसी कांटेक्ट दा अखोई डायरेक्ट मैसेज नत्रगा कनो चतपा कंपनी दे कॉल चतपा माइना तौरगा अखोई मा सोए पले एनी लोइनमक यावसी पोसीदा लोन नुंगी फैसिलिटी मैम से अपिक डाउन पेमेंट EMI मचा हुलगा लौबी को पिसुम ओइनाम लेकाय दे लेबा खोइसनाम टोक्यो मैटेना महाकी लेखिद्रबा होकर ओरंबा खोइसनाम कोबा मिटेगी मिंगदा लेकाय सिदा लेबा SIB का लोइनबा विडो डिसेबल मदी ओल एज की मियोई कुनमाथोइदा थागी सनफम पीबगा लोइनना महाकी युमदा न्यूज़पेपर पिबिरिबा बोयाइबु इकाय कुमनब उत्पोइना निंथम खुदोल ओइना जैकेट अमसु खुदोल तमख्रे आई सही खुदिंगी ओकर सोशल सिंगमा मापी स्टूडेंट फाउंडेशन दा अदु तमन मसी बोता बागी लगे दम तुम मसी बोता मसी युम बोता मसी पिबिरि खबर जे पिबिरि अदुना तम सही खुदिंगी आइना ककादा मांग पे मेदुना आइनो ओकर की निंथम की खुदोन हाइतारे सि जैकेट सिमा तम ककादा तमुद तम जबनी अदुना अबजक लोइसलकपदा मरु ओइबा पाव अमुका हन पिजरी संगाई फेस्टिवल बॉयकॉट तौरदुना नवेंबर 10 दा IDP सिंगना खोंजंग संगसिन गदौरी इसिंग पीखरे हाइना जल जीवन मिशन डैशबोर्ड ता लिस्ट थोकलकपदा कुकी मत तादबा अनाल विलेज खुंदा कुकी की मिंग मयाम अमा यावरमले हाइरी अमसुंग मणिपुर दा थांगजिंग की साथोक हेंगननबा सेंडोंग लेना योनबा यानबा थबक पाइकटनबा मणिपुर की हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ना नोडल डिपार्टमेंट वना थबक पाइकटबा होरे हाइरी मसग लोइनना हौजिक फावबगी ओइनादि ISTV न्यूज़ मतंग सिदा लोइसनजरी मिरेंग ताबिर बुपुनमाकु अमुका हन्ना खुरमजरी